Ya Allah. Assalamualaikum. يا الله بالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولله الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الفاتحة والتحليل والتسبيح وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من التوبة حضرة حبيبنا الشفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وثلاثة وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة أجمعين من الله الصالحين ثم سلم هاجر محمد بن عيسى وابن بيت الله وسلم فهم السادة الأعظم سنة بلقي المقدم الأحمد محمد بن علي وعلي وسلم فهم المقدم الثاني عبد الله مصقاف ثم إلى أرواح جميع آل في علم أنما كانوا من شرك الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح مدقة من هذه المنطقة وهذه الجزيرة وهذه البلاد من آل بعلوي من العلماء والأولياء والصالحين منهم صاحب المقام الحبيب العربي الله داعي إلى الله الحبيب أحمد بن هاشم الحبشي وتلميذه ومحبه الحبيب علي بن أحمد بحسين وكافة المقبورين في هذه التربة من العلماء والأولياء والصالحين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والجند واللقاء في الدين والدنيا والآخرة على الدنيا وكن يصاله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة وياسين. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافرون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. إن الله الغفور الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات الحق علينا حيا وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فاتحة وآيات الوصية والثلاثة المعوذتين إلى رسولنا شيئا وسلم آمين وأهل البيت وأزواج ذرية مساء أولى مقدم مشارق الأرض إلى مغربها برها برا سماها مسارة المقدم سفينة وكل مشروع آمين ثم إلى أربع كابت أبو أهل البلد أهل فالي من دار السلام كلهم أجمعين آمين خصوصا صاحب المقام الحضر الحبيب الإمام القطب آمين أحمد بن حسن الحبشي ومن آمين حول هذه الربع من آمين العلماء آمين وأولياء الصالحين آمين بن عبد الرحمن بن آمين منور والحبيب أحمد بن الكاب بن آمين الحبيب بن محمد بن آمين والحبيب علي بن محمد
حسين وقبل آمين. مشايخنا، ثم إلى صاحب الهول الحبيب أمان بن أحمد بن شهاب الدين آمين. الحبيب علي بن سلم الدين أستاذ آمين. ودكي وكافة مشايخنا وعلي بن ذون أجمعين، آمين. وإلى أرواح والدينا ووالدكم آمين. خاصة آمين. وأماتنا أماتكم المسلمين آمين. عامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى اللهم الله عليه صل وسلم عليه. سرهم الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك فلك الحمد وأتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثم قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما قلنا من قول يا الله يا الله وما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة المباركة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ونهدي هذا إلى حضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعليه وترته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وابنه عبيد الله وسلم ثم إلى روح سيدنا الأعظم سيدنا البقيع المقدم الحبيب محمد بن علي بعلي وسلم وفرهم والمقدم الثاني نبي عبد الرحمن محمد شكاب ثم إلى أرواح الأقطاب والأنجاب والأوتار والأبدال والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأولياء والصالحين ووالد الحاضرين ومشايخهم أجمعين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وأولياء الكون أجمعين وأهل الصوفية المحققين مكانهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدمين لهذه المنطقة الجزيرة وهذه البلاد من أبي علوي من العلماء والأولياء والصالحين خصوصا منهم الحبيب القطب العارف الله الداعي إلى الله الحبيب أحمد بن حسن الحبشي وكافة مشايخه وأساتذته وأصحابه وتلاميذه منهم الحبيب العالم العلامة الداعي إلى الله الحبيب أحمد الحبيب علوي بن أحمد باشين وأمثالهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته والدينا ووالديهم خاصة وأمواتنا أموات المسلمين عامة وصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وإجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم
واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والآل وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم ربي فاجعل مجتمعنا يا رب غايته يا الله من يا رب حسن الختام وأجزنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد الأنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتماد المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنير بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب
وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتطير بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدي وحبيب محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها أن ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها أن ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها أن ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا الله يا رب دمر اليهود الناكثين للعهد وارسل عذابا دائما على الطغاة الظالمين. يا الله يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا فرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين. يا الله وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين. يا الله وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين سلكت بيد الظالمين. يا الله بهم يا ربنا سلكت رد حقنا وما أضعنا من بلاد. يا مجيب السائلين يا الله آمين. يا الله آمين. يا الله آمين. يا الله آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya karim, fadal, minta maaf lembarannya dikumpulkan kembali. Ma'asyarul habaib, ma'asyarul asatidah, ma'asyarul ikhwan, zairin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana bitaufiq dan inayah wa riayah khasah min Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita dikumpulkan Allah pada malam hari yang penuh berkah ini dalam rangkaian majlis zikir ziarah kita malam yang keempat, yaitu di Maqam Aulia Salihin Telaga Swida, yang tadi kita awali dengan berkumpul di Masjid Al-Haddad, Masjid Al-Habib Hamid bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, dengan zikir
Dan alhamdulillah season kedua ini pun telah kita jalani dengan baik dan mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan untuk kita semua. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab Risatul Jami'ah lil Imam Al-Habib Al-Qutub Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu an, marilah sejenak kita dengarkan nasihat-nasihat yang insyaallah bermanfaat untuk kita dari guru kita Ustaz Hasan bin Alwi Al-Kaf, fa'alaihi tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Mukarram Al-Mukhtaram Mudirul Ma'had Ar-Riyad Talang Betutu Abuya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Bin Hamid wa Mudirul Ma'had Anwar Tayyiba Abuya Al-Habib Syukri bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Syahab wa kadha amuna Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hamid Al-Bin Hamid wa kafatil habaib wal asatis, serta para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu nama antum sekalian, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat Al-Fakir terhadap kalian. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa memberikan, mengkaruniakan, serta mencurahkan daripada nikmat-nikmatnya terhadap diri kita. Baik nikmat tersebut nikmat sehat, nikmat afiat, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah langkah kaki kita menuju ke tempat yang penuh berkah di hadapan magam wali Allah, yang mana nikmat ini sungguh besar terhadap diri kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmatul iman dan Islam, yang mana kedua nikmat ini kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijaga oleh Allah hingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Maka daripada itu kita jaga nikmat ini hingga nikmat tersebut ditambah dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena berkat Rasulullah kita menjadi mulia, karena berkat Rasulullah kita dimanjahkan oleh Allah, karena berkat baginda Nabi Muhammad kita dibangga-banggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang aku keluarkan untuk manusia. Dan alhamdulillah, tanpa kita meminta kepada Allah, Allah jadikan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau pernah berkata, beliau pernah ditanya, "Madza yu'ta liz-za'ir waliyullah?" Apa yang Allah berikan terhadap seseorang yang berziarah ke makam wali Allah subhanahu wa ta'ala, ke makam orang yang dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala, ke makam orang yang soleh yang mempunyai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas beliau menjawab, adnaha yaghfirullahu dhunubahu, paling rendahnya yang didapatkan oleh seseorang yang berziarah di makam waliullah, yaitu dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini derajat paling rendah yang Allah berikan terhadap orang yang berziarah ke makam waliullah. Dan yang paling tinggi yang Allah berikan terhadap orang yang berziarah kepada kuburan orang-orang yang soleh, yaitu yu'tihallahu marataban liman madhur. Allah berikan derajat martabat orang yang diziarahi tersebut. Dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah kita keluar dari majelis yang penuh berkah ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesusahan kita dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah,
sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah, yang mana tahun baru Hijriyah tersebut ada suatu kejadian yang sangat besar di dalam tarikhul Islam, di dalam sejarah Islam, yang selalu diingat. Kalau bukan kejadian ini tidak akan tersebar yang namanya agama Islam, yaitu hijratu Nabi Muhammad SAW. Hijrahnya baginda Nabi Muhammad dari kota Mekkah menuju kota Madinah. Di sini Al-Faqir akan menjelaskan bahwasannya kata hijrah itu ada 3 huruf, ha, jim, sama ro, yang berarti meninggalkan. Kebanyakan orang salah menggunakan kata hijrah. Hijrah mereka gunakan dengan kata pindah, dari kota ke kota, dari tokoh ke tokoh, dari majelis ke majelis. Akan tetapi kata hijrah yang sebenar-benarnya hijrah, yaitu kata baginda Nabi Muhammad SAW, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah yaitu orang yang meninggalkan apa yang Allah larang buat dirinya. Itu yang disebut dengan hijrah. Maka jikalau kita masih melakukan maksiat kepada Allah dengan berjalannya tahun baru, maka itu bukan disebut dengan hijrah. Akan tetapi jikalau tahun baru kita sambut dengan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimurkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, maka itulah yang disebut dengan hijrah. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, beliau pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul hijrati afdal?" Hijrah apa yang paling afdal wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Al-hijratu man hajara sayyi'at." Al-hijrah, orang yang hijrah tersebut adalah orang yang meninggalkan sayyi'at, yaitu perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Tapi ma'asyiral hadirin, jangan sampai kita menunggu tahun baru kita mau berubah. Akan tetapi berubahlah secepat mungkin. Jangan tunda kebaikan, jangan tunda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita pada malam hari inilah. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang yang mana besar, yang mana kecil, yang mana orang dewasa, yang mana orang tua. Selagi ajalnya akan datang, Allah Subhanahu wa taala akan cabut ajal orang tersebut. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pada tahun kedua terjadi yang namanya perang Badar, dan pada tahun ketiga terjadi yang namanya perang Uhud. Pada tahun ke-6 terjadilah umrah baginda Nabi Muhammad, akan tetapi terhenti di kota Hudaybiyah. Maka disitulah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Dan pada tahun ke-8 Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sudah mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum peperangan Fathu Mekah, beliau membawa 10.000 umat Islam dengan pakaian, dengan senjatanya masing-masing, dengan kudanya yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuju ke kota Mekah. Maka ada salah satu sahabat berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, al-yaumu yaumul malhamah." Hari ini adalah hari kita balas dendam. Engkau dulu diusir wahai Rasulullah, engkau dulu difitnah wahai Rasulullah, engkau dulu dicaci wahai Rasulullah, engkau dulu ingin dibunuh wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas sedikit pun kejahatan orang-orang kafir Quraisy dengan kejahatan. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan, "Al-yaumu yaumul marhamah." Hari ini adalah hari kasih sayang. Ketika Rasulullah memasuki kota Mekah, Rasulullah tidak membalas dendam. Maka orang-orang kafir Mekah telah membayangkan di benak pikiran mereka bahwasannya mereka akan dibunuh oleh tentara pasukan Rasulullah. Mereka akan dimutilasi oleh tentara Rasulullah. Akan tetapi apa yang paling pertama dikatakan Rasulullah? Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, fahuwa amin. Dia akan aman. Abu Sufyan yang pertama kali disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengeluarkan statement kepada para sahabatnya. Beliau berkata, La hijrata ba'da fathu Mekkah. Tidak ada hijrah lagi setelah pembukaan kota Mekkah. Maka kata hijrah jangan disalahgunakan dengan kata pindah. Akan tetapi kata hijrah yang benar-benar harus kita tetapkan di dalam hati kita, yaitu man hajara manahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa yang Allah larang buat dirinya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu kecuali sesuatu tersebut terdapat keburukan. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insanul kamil, manusia yang sempurna, tidak pernah berbuat salah, maksum, terjaga dari yang namanya dosa dan kesalahan. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap hari tidak pernah meninggalkan istighfar kepada Allah sebanyak 70 kali. Bahkan riwayat lain menambahkan sebanyak 100 kali. Ini Rasulullah, insan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasuki surganya Allah. Bahkan tidak ada makhluk yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah duluan yang masuk surga tersebut. Maka daripada itu ikhwan, marilah introspeksi diri kita. Setidaknya kita bersihkan rasa dengki kita, rasa sombong kita, rasa angku kita. Kita hilangkan dengan menyambut tahun baru Islam. Semoga dengan tahun baru yang kita sambut tersebut, dengan meninggalkan apa yang Allah larang terhadap diri kita, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Maka daripada itu ikhwan, tidak ada yang paling penting di tahun baru ini kecuali kita menyambutnya dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ketika kita tahun baru Masehi, terkadang kebanyakan umat Islam itu mengadakan tahun baru Masehi tersebut dengan begadang, dengan membakar sate. Akan tetapi dia sampai mengajak keluarga dan anak bininya. Tapi ketika tahun baru Islam, dia tidak pernah begadang untuk mengingat Allah, untuk tahajud, untuk salat malam. Nah, di tahun baru Islam dari 1447 menuju 1448, kita sambut tahun baru Islam ini dengan munajat kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidaknya kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Kenapa ikhwan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bna Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu melakukan dosa baik di pagi hari, baik di malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiruni wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Beristighfarlah kepadaku, memohon ampunlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallah astaghfiruni fa inni aghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengampuni segala dosa-dosa kalian yang kalian perbuat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu ikhwan, selagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafas yang masih bisa bernafas, badan yang sehat, pikiran atau akal yang sehat, marilah kita tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Yang terdahulu, yang lampau, maksiat yang pernah kita lakukan, kesalahan yang pernah kita lakukan, baik terhadap Allah ataupun terhadap hamba-hamba Allah. Kalau terhadap Allah kita bertaubat kepada Allah. Kalau terhadap hamba-hamba Allah kita meminta ridho kepada mereka. Jikalau hak mereka pernah kita ambil, kita minta maaf. Kita minta ridho, kita balikkan hak mereka. Jikalau dosa kita kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, taubatan nasuha, bertekad tidak mengulangi dosa yang pernah kita perbuat tersebut. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Lalu di ketika pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya ke kota Mekah, ada satu nasihat dari baginda Nabi Muhammad yang harus kita camkan pada diri kita. Ini nasihat tidak akan merubah seorang muslim kecuali nasihat ini sudah tertanam pada diri kita. Apa nasihat tersebut? Anas bin Malik radhiyallahu anhu
beliau pernah berkata, pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan kakinya ke kota Madinah, beliau menggambarkan adha'a fiha kulli syai'. Kota Madinah itu semuanya bercahaya. Anak kecil, laki-laki, perempuan, tua muda, semuanya senang menyambut baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah wafat, kata Anas bin Malik, adlama fiha kulli syai'. Setiap sesuatu di kota Mekah tersebut terasa gelap, terasa sedih. Lalu tidak ada nasihat, kata Anas bin Malik, yang aku camkan pada diriku kecuali satu, kata Anas bin Malik. Nasihat Rasulullah. Ketika beliau pertama kali menginjakkan kota Madinah, beliau menepuk pundakku. Lalu bersabda, ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, in qaddarta an tumsiya wa tusbiha, kalau seandainya engkau mampu, baik di pagi hari ataupun di sore hari, laisa fi qalbika ghillun lil ahad fafa'al, tidak ada dalam hati engkau wahai Anas rasa kebencian terhadap orang lain, rasa dengki terhadap orang lain, rasa sombong terhadap orang lain, faf'al, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu min sunnati, sesungguhnya, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membenci, tidak sombong, tidak dengki, itu termasuk daripada sunnahku, kata baginda Nabi Muhammad. Faman ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia telah mencintaiku. Dan barang siapa waman ahabbani kana ma'il fil jannah, barang siapa yang mencintaiku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dia akan bersamaku di dalam surga hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat bagi Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mementingkan sunnah yang sifatnya lahiriah, akan tetapi meninggalkan sunnah yang sifatnya asal, yaitu kebersihan hati. Rasa dengki kita, rasa sombong kita, sebelum masuk tahun baru kalau bisa kita hilangkan di dalam hati kita, kita bersihkan di dalam hati kita. Ini adalah puncaknya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Semoga perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahsantum, sallallahu alaihi jazakumullah khairal jazak kepada Habibana Ustaz Hasan bin Anwar Al-Kab atas apa yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan ikhwan, ya, sekali lagi poin yang terpenting dari banyak yang sampaikan beliau tadi, untuk memulai kebaikan dan meninggalkan keburukan dalam momen hijrah ini, tidak nunggu pas awal Muharram baru kita mulai. Masih ada kesempatan beberapa hari ini kita mulailah untuk memulai yang belum kita mulai dari kebaikan, dan tidak menunggu momen 1 Muharram baru memulai. Yang putus lama dak maca Quran, dak nunggu 1 Muharram. Itu taswif, itu bisikan syaitan yang menyuruh kita untuk nunda-nunda kebaikan. Dan yang terpenting seperti yang tadi disampaikan oleh beliau juga, yang terpenting adalah jangan pernah menunda taubat. Paling buruknya taswif, paling buruknya menunda-nunda suatu kebaikan adalah menunda taubat untuk hijrah, meninggalkan keburukan yang kita lakukan. Mari kita berhijrah ya ikhwan rahimakumullah, dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, keadaan yang baik menjadi lebih baik lagi insya-Allah taala. Kita muhasabah, kita introspeksi diri kita seberapa hari ini, apa baik sunnah Rasulullah yang masih belum kita gawikan, dan apa yang sudah kita gawikan tapi belum kita istiqomahkan. InsyaAllah kita pasang tekad bulat untuk kita istiqomahkan semua sunnah-sunnah Rasulullah. Tentulah yang wajib lebih utama lagi. Begitupun sebaliknya, kita perhatikan apa perkara makruh yang masih kita lakukan. Mari kita memohon pertolongan Allah untuk meninggalkan hal tersebut. Kita mulai dari hari-hari ini, tidak menunggu nanti 1 Muharram baru dimulai. InsyaAllah mudah-mudahan tahun 1447 Hijriah yang telah kita lewati
mu'dhamah, yang tersisa hanya beberapa hari ini, semua amal baik itu diijabah oleh Allah menjadi amal yang makbul. Niat-niat lintasan niat baik itu pun menjadi ibadah di sisi Allah, dan semua dosa dan kesalahan kita sepanjang tahun ini dimaafkan, diampunkan oleh Allah. Dan sisa beberapa hari yang tersisa ini Allah berkahi dengan kita sibuk dengan melakukan ketaatan dan dijauhkan dari kemaksiatan dan kelalaian. وافعل كذلك يا ربنا بوالدينا ومشايخنا وإخواننا وأصحابنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا كلهم أجمعين. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه، فقنا اللهم الخير وأعنا عليه. Masyaallah ahibbai rahimani rahimakumullah, ngambil keberkahan dari kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu an. Kita bacakan beberapa bagian dari yang beliau tuliskan dalam kitab Risalatul Jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Pada ucapan beliau masih di dalam muqaddimah atau di awal-awal kitab, setelah beliau memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Beliau bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan beliau pun bersalawat kepada keluarga Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah, mereka inilah ikhwani yang berhijrah bersama Rasulullah. Berhijrah zaman Rasulullah memang adalah makna berpindah tempat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Namun Nabi lebih menekankan kita seperti yang kita dengar tadi, makna hijrah mungkin kita tidak lagi butuh hijrah dalam makna mungkin hanya sebagian kita yang butuh hijrah dari tempat ke tempat karena tuntutan keadaan dan lain-lain, tapi yang selalu ada peluang di hadapan kita adalah berhijrah keadaan. Man hajara minas, berhijrah dari keburukan. Keburukan sikap, tingkah laku, perbuatan, cara hidup kita hijrah menuju yang buruk jadi yang baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Mereka para sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah bersama Rasulullah itu luar biasa. Ya, memberikan pengorbanan yang teramat sangat dahsyat, sangat luar biasa. Antum bayangkan, kita punya rumah, kita punya tempat usaha, kita punya keluarga, kita punya kebun, kita punya ternak, kita punya segalanya. Harus kita tinggalkan. Kita tinggalkan tanpa membawa kecuali hanya sedikit yang kita mampu bawa. Lalu itu semua akan hilang dari kita. Dan kita akan pindah ke tempat yang mana di situ kita tidak punya apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Menjadi fakir, menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Dan itu mereka lakukan para sahabat Nabi, dan di situ termasuklah keluarga Nabi, bikhtiyarihim laisa bitaklifi. Mereka lakukan bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, tapi karena itulah pilihan mereka. Nabi SAW tidak pernah memaksa mereka, siapa yang tidak melok hijrah akan celaka, tidak pernah. Nabi cuma menganjurkan mereka untuk hijrah. Rasul pun akan hijrah. Maka mereka memilih meninggalkan harta milik mereka, meninggalkan kebun ternak milik mereka, meninggalkan rumah mereka. Yang mereka pilih adalah Allah wa Rasul. Sehingga muncul hadis Nabi SAW tentang bab niat. Innamal a'malu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man ilallah wa Rasul. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul. Jadi benar-benar mereka para sahabat itu hijrah meninggalkan semua dunia milik mereka, dan mereka sudah memastikan dan mereka tahu benar di sana mereka tidak punya apa-apa, tidak ada gantinya, tidak ada. Nabi tidak pernah mengatakan tinggalkah kakek di sana dapat ganti, tidak pernah Nabi ngomong seperti itu. Ya, cuma mereka meyakini mereka bersama Allah dan Rasul. Dan hijrah itu pun bukan seperti kita sekarang. Banyak orang dimutasi pekerjaan, pindah tempat, ya ditugasi ke tempat yang lain, tapi dapat fasilitas ketika pindah. Ya, dapat kendaraan, dapat pesawat, dapat segala macam fasilitas. Bahkan pindah itu dapat kedudukan jabatan yang lebih tinggi. Dapat fasilitas hidup yang lebih mewah barangkali. Itu pun berat. Kita kalau sudah nyaman di suatu tempat, dipindahkan ke tempat lain dengan jabatan yang lebih tinggi, mungkin kita kalau boleh ngomong, tak usah lah, biar di sini baik. Ngapa sudah nyaman kita. Itu untuk dapat kenikmatan. Nah, ini bukan untuk suatu kenikmatan yang zahir. Mereka tinggalkan semua, itu semua bikhtiyarihim, dengan mereka memilih. Itu yang mereka pilih untuk hijrah bersama Rasulullah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam peristiwa hijrah ini ikhwan rahimakumullah,
muncullah hadis yang kita kenal tadi, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat untuk kami, untuk kita semua ikhwan, terutama yang muda-muda ini. Di antara yang perlu kita siapkan untuk menyambut tahun baru Islam ini, tajdidun niyah wa tajmilun niyah wa tashihun niyah. Memperbaharui, memperbagus, memperindah niat-niat kita. Ya, niat-niat kita yang mungkin sekarang ini sudah campur baur. Dalam urusan akhirat kita campurkan dengan dunia. Ya, urusan dunia kita paksakan untuk campurkan dengan akhirat atau dengan niat-niat yang lainnya. Maka kita perbarui niat-niat kita dalam segala tindak tinduk kita, karena niat itulah yang akan menjadikan nilai di sisi Allah. Jangan sampai na'udzubillah wa natubu ilallah, casingnya kita beramal akhirat, tapi indallah faragh, tidak ada nilai akhirat sama sekali. Casingnya dakwah, casingnya majlis, casingnya ibadah. Orang nampak kita melakukan, tapi ternyata di balik itu kita bukan karena Allah dan Rasul. Berapa banyak sebaliknya, ya. Ada orang-orang yang casingnya dunia, berdagang, mencari nafkah, mencari rezeki, tapi dilandaskan dengan niat yang salehah, niat untuk memberikan nafkah yang halal buat anak istri, niat untuk memberikan hadiah yang berkah kepada orang tua, niat untuk membantu ustadz dakwah, untuk membantu majelis ilmu, untuk sedekah, untuk agar tidak meminta-minta. Maka casing mereka dunia, akhirat mereka dapatkan. Sebagaimana ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat, ya di bahasa kita di teras masjid lah, yang mana masjid Rasulullah itu tidak jauh dari pasar. Rasulullah menyaksikan, sahabat pun menyaksikan ada seorang pemuda, seorang laki-laki, badannya keker, gagah, sehat walafiat, lewat ngawak barang. Sekali lewat, dalam musnad itu lewat lagi, balik arah, ngawak barang lagi. Dalam model situ lewat lagi, ngawak barang lain lagi. Bulak balik berapa kali, ngawak barang berat-berat, dan subhanallah, tak nampak dia kecapean. Sehingga ada seorang sahabat nyeletuk, ya Rasulullah, orang seperti ini kalau ikut berjihad, luar biasa. Maka di situ muncullah makna tadi disampaikan oleh Ustaz Hasan, makna hijrah bukan hanya sekedar makna berpindah dari tempat ke tempat, tapi man hajara minas. Maka Rasul pun memaknai makna jihad. Makna jihad bukan cuma jihad itu membunuh musuh yang kafir untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, tapi makna jihad itu luas. Dan mudah-mudahan antum pun termasuk dari bagian yang dikatakan Rasulullah. Landasannya niat. Apa kata Rasulullah? Itu orang, kata Rasul, yang kita saksikan bulak-balik, casingnya dia sedang begawi, jadi kuli panggul, Bib. Jadi kuli panggul, begawi, nyari nafkah. Bulak-balik, gagah, hebat. Sampai sobat yang ngomong, kalau ini diajak berperang, cakep, hebat. Berpotensi ini orang punya kecakapan, kekuatan, gagah. Apa kata Rasulullah SAW? Itu orang, kata Nabi, kalau dia dalam mencari nafkah itu, dia dalam bekerja itu untuk mencari nafkah agar tidak menjadi peminta-minta, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Itu orang, kata Rasulullah, kalau dia bekerja seperti untuk bertujuan mencari rizki yang halal buat anak istrinya, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Itu orang, kata Rasulullah, dengan apa yang dia lakukan tadi, casingnya bekerja dengan niat untuk menolong orang tuanya, memberikan nafkah buat orang tuanya, maka dia sedang berjihad, kata Rasulullah. Terus beberapa contoh yang dibawakan oleh Nabi SAW. Jadi jihad dalam makna juga luas. Nah, berjihad di sini man jahada hawa. Al muhajir man hajara minas su. Wal mujahid man jahada hawa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi ma'na al hadits. Muhajir, orang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan perkara yang buruk menuju perkara yang baik. Yang sudah baik menjadi lebih baik. Adapun mujahid, orang yang berjihad, adalah orang yang melawan hawa nafsunya atau menahan hawa nafsunya dari perbuatan yang buruk, itu mujahid. Jadi makna jihad dimaknakan luas oleh Rasulullah SAW. Siapa di antara kita yang berusaha walaupun casingnya dunia tapi niatnya akhirat, maka dia akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallah bihi tariqan ilal jannah fi riwayat sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini hadis alhamdulillah sering kita baca dan kita dengar. Hadis dari Rasulullah SAW ini juga sama ikhwan. Ya, dalam hadis lain Rasul mengatakan man kharaja fi talabul ilm fahuwa fi sabilillah. Casing kita bukan berjihad, tapi kita tujuan kita menuntut ilmu, maka status kita diangkat oleh Allah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan Allah jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Dari Imam Habib Ahmad bin Zain mengatakan tentang kitab ini. Wa ba'du fahadil masail muhtasara min ba'di kutubil hujjatil Islam Al-Ghazali ghaliban. Ini kitab, kata beliau, aku nukil dari kebanyakan isinya dari kitab Imam Ghazali. Kebanyakan, walaupun ada tambahan kurang lebih dari kitab-kitab yang lain. Nah, di sini beliau mengatakan ada jaminan dari waliullah. Ada jaminan dari muallif kitab. Ada doa dari beliau untuk kita yang membaca, mempelajari dan mengamalkan isi kitab ini. Beliau mengatakan man arafaha wa amila biha, siapa yang membacanya lalu mendapatkan ilmunya ini lalu mengamalkan, maka narjulahu minallah, aku berharap, aku memohon kepada Allah untuknya, untuk orang yang belajar dan mengamalkan isi kitab ini, apa ayyakuna min ahli ilm zahiran wa batinan, untuk menjadi ahli ilm zahiran wa batinan, ilmu zahir, ilmu batin. Seperti tadi disampaikan Ustaz Hasan juga, ya kita berusaha membersihkan kita dari dosa-dosa zahir, yang maksiat yang berdosa, mata yang berdosa, telinga yang berdosa, lisan yang berdosa, tangan kaki yang berbuat dosa. Namun tidak kalah penting kita juga perhatikan tentang keadaan hati kita yang juga penuh dengan dosa. Aku mintakan kepada Allah agar orang tersebut menjadi ahli ilmu zahiran wa batinan. Itulah mereka para aulia Allah. Ya, ilmu zahir penting, beramal zahir penting, namun batin jangan kita lupakan. Sebagaimana doa Rasulullah dalam doanya, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih indah, lebih cakep daripada zahirku, dan jadikan zahirku juga cakep, zahirku juga baik. Ya, jadi dak kacik kita kalau doang ucak-ucak, ya, gawe dak meneng ngomong kotor ngati wong. Kalau dong ngomong, wong ini ngati wong be. Ada yang negur, jangan, itu tuh baik itu tuh. Dohirnya beda macam hatinya bersih, kacik kita. Kalau sudah berbuat dosa, kacik kita hatinya bersih. Ya, kadang-kadang kita ditipu seperti itu. Dia tuh cak itu tuh dohirnya baik, batinnya bersih, kacik kita. Ya, itu kan pencerminan batin. Nah, Rasulullah sudah ngomong dalam hadis, inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahat sa'iru jasadu wa idza fasadat fasadat sa'iru jasadu ala fahya al ghalab. Ya, pencerminan hati yang baik itu akan nampak dengan zahirnya kita. Kalau orang hati baik beda dengan orang hati kotor. Ya, nak tahu orang baik hati kotor, sama-sama duduk di majelis. Ya, sama-sama nengok orang tidur di majelis. Sama-sama nengok si Ujang sama si Udin. Minta maaf namanya aku pakai, ya. Udin ini wong hati bersih, Ujang hatinya kotor. Begitu Udin nengok ada wong tidur, apa Udin? Masya Allah, kawan kita nih capek dari nyari rezeki siang hari, masih nyempat ke hadir majelis sampai tertidur di majelis. Masya Allah. Uji si Ujang apa? Oh, kata utak tidur di majelis, nak tidur di rumah baik. Beda, Beb. Yang ngok mata tapi hati yang ngomong beda. Acara ini nak selesai lah dengan lagi. Nasi lah siap. Aduh, mau datang kucuk, datang duduk sampai ngapang. Duduk di depan pulau. Uji Syudin, Masya Allah, Habib ini masih nyempatkan hadir walaupun terlambat. Tahu dia berkah. Itu orang hati bersih. Kalau hati kotor, hati otak lah habis mau datang. Itu beda hati bersih sama hati kotor. Ya, mereka kalau orang hati bersih untuk suatu kebaikan dia akan mencari 1001 uzur untuk tidak meninggalkannya.
Tapi kalau hati kotor, mencari alasan, 1001 alasan untuk meninggalkan itu perbuatan yang baik. Ma'asyar ahbab rahimakumullah. Mudah-mudahan ilmu zahir, ilmu batin kita dapatkan, diberikan Allah, walaupun percayaannya jadilah, insyaallah taala mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sehat dan afiat oleh Allah. Kita bertemu dengan tahun yang akan datang dengan sebaik-baik keadaan. Mari sekali lagi kita perbarui niat-niat kita dalam segala gawe kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tahun yang akan datang Allah jadikan lebih baik, lebih berkah, lebih indah, lebih dekat kita kepada Allah dan Rasul. Dunia akhirat kita diangkat oleh Allah dengan segala keindahan, kemuliaan dan keberkahan, dan segala keburukan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan iman dan keyakinan kita, dihilangkan segala keraguan pada diri kita, dan Allah baguskan zahir kita, Allah cantikkan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saja ikhwan yang bisa kami sampaikan. Kembali mengingatkan tentang acara haul ya, di Palembang ini ada 4 haul berdekatan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil bagian keberkahan dari mereka, para aulia, para salihin. Yang pertama, hal sahibul maqam al-hadar al-imam al-kutub Ahmad bin Hasan al-Habsyi. InsyaAllah pagi jam 6.30 ada rangkaian acaranya, yaitu pembacaan zikir-zikir yang beliau pernah susun. Ya, zikir-zikir selalu dilanjutkan dengan pembacaan burda syarif. Selesai akan diadakan ziarah ke sini tempat, ke Maqam Habib Ahmad bin Hasan al-Habsyi, lalu istirahat. Jam 9.30 dimulailah acara haul di rumah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi di kampung BBC. Kemudian petang harinya pada asar, insyaallah kita akan menghadiri acara haul Al-Arif Al-Habib Ali bin Salim Al-Madhid. Nah, kita Salim ini kan kita kenal. Ya, ada hubungan dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi radhiyallahu anhu, dan ada hubungan dengan Habib Alwi Basin. Ya, wong nak percaya, memang itu harus percayai. Ya, wali Allah itu tidak berbohong, tidak ngado-ngado. Orang yang tidak percaya silahkan. Ya, selalu diangkat cerita ini dalam manaqib Habib Ali bin Salim Al-Madhid. Maqam Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Di ujung ada maqam Habib Ali bin Ahmad Basin Ma'alim Nang. Habib Ma'alim Nang sendiri tidak berjumpa secara jasa dia dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Habib Ali bin Salim apalagi murid Habib Ma'alim Nang. Nah, Habib Ma'alim Nang, ya, beliau itu berguru dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi Barzakhi. Ya, percaya silakan. Sampai hari ini ikhwan, ulama yang belajar ilmu dengan ahli barzakh itu ada dan tetap ada. Tamam. Nah, jadi Habib Ma'alim Nang ta'ziman wa mahabbatan, sama dengan Habib Ahmad bin Hasan, beliau menganggap adalah guru beliau. Kita lihat itu wasiat beliau. Magam beliau tidak mau dilebihkan dari Habib Ahmad bin Hasan. Ya, Habib Ahmad bin Hasan pun sederhana magam beliau. Nah, Habib Ali Basin pernah berpesan kepada murid-muridnya, termasuk kepada Habib Ali bin Salim Madhid. Habib Ali ini bergurunian sama Habib Ma'alim Nang. Kata Habib Ma'alim Nang, ya, kalau kau masuk ke Gubah ini nak ziarah, ya, Habib Ma'alim Nang sudah ngisyarat kalau beliau bakal dimakamkan di situ tempat. Beliau sudah wasiat. Kalau nak ziarah ke aku, ziarah dulu ke Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, karena Yomagom yang lebih hebat, gurunya Habib Ma'alim Nang lebih duluan zamannya Magam Gudim, ya. Maka hari itu Habib Ahmad bin Hasan, Habib Ali bin Salim Madhid yang akan kita hadiri haul petang hari, beliau datang ini tempat untuk ziarah Habib Ali Basin, gurunya. Nah, begitu beliau datang, beliau ziarah, beliau lupa. Harusnya gurunya ngomong, Habib Ma'alim Nang, ziarah dulu Habib Muhammad bin Hasan Habsyi, baru ziarah ke beliau. Beliau lupa, karena mungkin ya keikatan batin tadi lebih kita sama yang memang kita ketemuan, guru kita tadi. Jadi Habib Ali bin Salim Madhid langsung ngadep magam Habib Ma'alim Nang. Wa subhanallah. Ya, ini beliau dewe yang menceritakan apa yang terjadi. Beliau dengar langsung suara dari Gubernur Habib Ali Basin. Negor beliau ngapo ziarah ke dulu. Kenapa ziarah ke ana dulu? Ziarahi dulu Habib Ahmad bin Hasan. Itu Habib Ali bin Salim mendengarkan langsung dari magam Habib. Tamam. Kita kenal juga ada lepelan Habib Ali bin Salim juga. Lepelan Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Ya, alhamdulillah kita banyak ketemu dengan murid-murid Habib Ma'alim Nang. Habib Abdullah bin Usman Al-Madhid. Habib Ubud panggilannya. Seorang yang wali Allah mastur yang azimul hal. Ya, pernah ada jenazah di sini. Selesai jenazah selesai, hanya ya biasa kita kalau di mana be hatta di Subang Ngelai, Subang lu sama.
habis jenazah kita ziarah ke makam yang dekat-dekat situ. Jadi Habib Ubud masuklah ke sini, ziarah ke Habib Ahmad bin Hasan al-Habsyi. Nyengok Habib Ubud, ya macam gitu. Kalau ada ustaz kita ziarah, kita melok. Jadi melok lah beberapa yang syabab-syabab ini melok. Habib Ubud tegak depan makam Habib Ahmad bin Hasan. Tak lama beliau noleh ke belakang. Tunjuk tahu semua yang di belakang tu Habib Ahmad bin Hasan kirim salam untuk kamu. Sallallahu Nabi. Banyak cerita seperti itu banyak. Ya. Cuma kita mudah-mudahan menjadi seorang orang yang cinta dan takluk sama aulia, tidak nunggu nengok karomah. Ya. Bahkan kita yakin keberkahan kita dapat ini berkat mereka semuanya insya Allah Ta'ala. Kalau cerita wali sangat banyak. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan mereka dan Allah tidak haramkan kita dari keberkahan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab, hadirin Allah, mungkin untuk malam hari ini sampai di sini dulu. Jaturi sambil baca qasidah membuat halakoh, satu halakoh 4 orang. Ini kalau terlalu sempit di dalam untuk bisa keluar. Tapi kalau bisa di dalam semua tidak apa-apa. Taib. Makanannya nanti dikeluarkan setelah mendekati habis qasidah. Kalau cucian tangan ada boleh. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala al-mukhtar Taha Rasul Allahu Allah يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار ألا فينا باب مولانا طرحنا الحمول راجينا منه المواهب والرضا والقبول يا فارج يا خير موتي حب لنا كل سول واختم لنا منك بالحسنى نهار الكفول وحب لنا القرب منك واللقاء والوصول عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن نتات بابك نزول دفعنا بابك ولسنا أنه يلا نهول وظننا فيك وفر والأمل فيه طول وفي نهور الأعادي بك إلهي نصول في شهر رمضان قوم نبيل هيا والذبول نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول نسلك على صدق في سبل الرجال الفهول سبل التقى والحدى يا لا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجع بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المهتر طه الرسول حب القبول تم الوصول الى حضره الرسول بدرسنا محمد صلى الله عليه وسلم الفتوح المنه ورسوله صلى الله عليه وسلم الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا يشكرونا وقضي حاجتنا الله يجعلها الزياره